Mugiginyano wa Arwaru thibitari-ini cia muingi kaunti-ini ya Kirinyaga niguo tumite thibitari cia andu kiumbe na thibitari cia miceni ta Karira cikoro ikiamukira arwaru maingi. Wingi wa arwaru ni utumite thibitari ino kuongerera itanda imwe ciacio kigo kithaku-ini. Tuko over 100% occupancy. Imebidi tuongeze vitanda zingine hata kwa korido. Thibitari ya Karira iria noyo thibitari ya miceni mwena wa Mwea ni mwiboko wa aikari maingi ma gicigo giki. Tuko na challenge ya madawa, maana tayari yenye tulikuwa tu ya kawaida haiwezi tosha, kwa hivyo madawa na supplies zile zingine zimekuwa shinda kwetu. Gukiri uguo aikari maikite iboya kuri thirikari ya kaunti ya Kirinyaga munanire njung'wa na arigitani niguo kunina mugomo wao na macokerere mawira ma gutungatira arwaru thibitari-ini cia muingi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi, wadia wa Murithi.